Айсулуу Тыныбекова эркин күрөш боюнча 2023 жылдын мыкты балбаны наамына талапкерлиги көрсөтүлүп, наамды жеңип алды. Бириккен күрөш дүйнөсү боюнча талапкерлердин тизмесине Сербияда өткөн дүйнө чемпиондугун жеңип алган 5 спортчу кирген. 2023 жылы Тыныбекова 6 турнирге катышып, анда 5 медаль, 4 алтын жана 1 коло утуп алган. As crazy as it sounds, Tыныбекова, at 30 years of age, turned the clock back in 2023 and put together arguably the best 12-month stretch of her career. The reinvigorated Kyrgyz star showed just how motivated she was to get back to top form during the two biggest competitions of the season. Let's start at the Asian Championships, where Tыныбекова won 3 bouts but scored back-to-back wins over her biggest rivals, who also double as fellow world champions, Nanuka Ozaki of Japan and Orhun Prevdorj of Mongolia, on her path to a 5th Asian Championship title. Tыныбекova continued her tactical dismantling of the 62-kilo field in Belgrade with 5 wins, including victories over Olympic bronze medalist Irina Kolyadenko of Ukraine and Japan's world bronze medalist Sakura Motoki